Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Ассаламу алейкум, универсал кечинин каттоочулары. Бүгүн биз Өзгө мал базарынын малдарын алып сатты басып экчибиз. Жакшы кылып кытажылык кылсак, видеонун башынан эле кечирим сурайм. Лайк, подписканы басыңыздар, комментарий жазыңыздар. 2019-26 ноябрь. Анда эмесе кеттик. Улан 60 000 сом дейт. 50 000 сомдон 1000 сом түшүп берди деп атат. Торбо экинчиси экен. Торбо ургач экен. Улан 95 000 сом дейт. 81 000 сом баа болду. Бербей койдум дейт. Торбо эрге экен экинчиси. Торбо ям аябай чоң болуп отурган экен. Sütü kança litre ver, жаш тойса? 10 litreden aşağı mı? 10 litreden aşağı değil. Ne olan 120 000 som değil. Torbağı ikincisi ken erkek. 95 000 som bağ oldu. Berbedinde odat. Sütü bu dile 10 litreden aşağıdan arak berağın berse gerek. Toşun ayta albayım dedi. Ne olan 120 000 som değil. 90 000 som bağ oldu. Berbey koyunda da deysi. Torpağı 400 tüken erkek. Sütü 10 litreden aşağıdan ber etken. Egasının adı Begali. Egası Begali. Esin adı Begali eken. Nokattan bola. Nokat nuyu orada. Nokat nuyu. Nokat nuyu eken. Begali degen alıp satat. Olan 90 000 som değil. Torpağı 400 tüken urgaçı. 80 000 som bağ oldu. Berbey koyun deydi. Sütü 10 litrege çeyin beretken bu uydele. Kuşrap mal, Özgö mal bazarının en kımbat mallarının biri, daha çoğ mallarının biri eken. Olan 100 000 som deydi. 95 000 som bağ oldu. Berbey koyun deydi. Torpağı ekincisi ken erkek. Sütü жақшы бере турушайт. Эмчегине sütü агып атат. Тамчылай берип мөөлөр бозоруп кеткен. Тамчылап атат. Sütü 10 litreden aşağırak berse gerek. Olan 65 000 som deyt. 62 000 som bağ oldur. Berbey koyunda atat. Torbağı üçüncüsü ken erkek. Sütü 10 litreden azırak beret eken. Gelip getip çay içiyorsun. Olan 75 000 som deyt. 65 000 som bağ oldur. Berbey koyun deyt. Torbağı erkek eken. Ekincisi. Sütü kança berет aba? Az 1-2 litreli sütü kaldı deyt. Torpağı yam çoğuyup kalıp çöğüm kaytıp kaldı. Olan 100 000 som deyt. 92 000 som bağ oldur. Berbey koyun deyt. Torpağı ekincisi ken erkek. Sütü az 4-5 litre berserek, şu çöpler torpağı hem çoğuyup kalıptır. Çöpler hem kayıttı же. Olan 70 000 som deyt. 65 000 som bağ oldur. Berbey koyun deyt. Torpağı ekincisi ken erkek. Sütü kança beret жаш тойсо? Азыр эмес бирок. Жазда жаш тойсо 10 litrege чейин берет дейт, бирок азыр süt кайтып калыптыр. Olan 100 000 som дейт. 90 000 som баа болуптур. Бербей коюн дейт. Торбого 4-үнчүсү экен. Эркек. 5-инчисин жазга чыгып тууп берет деп атат. Уйдан өзү пародо уй экен. Башынан көрсөңөр, башы ham uzun, денеси ham uzun. Az жаздын малда жаш тойсо 10 litreden ашык берет дейт. Азыр 4-5 litre sütü var eкен азыркы момент. Торбогун экөөндөн жанашта көрсөйүн. Экөөдөн пародолар экен. Olan 75 000 som deyт. 69 000 som баа болуптур. Бербей коюн дейт. Торбого биринчиси экен, эркек.
Sütü qancha beradi yaxshi to'ysa? Sütü yok. Sütü yo'q, yozilmaganida. Bunu biz aldık ya. Aldinglar o. 5-6 kız var da yok dedim. Yok şurada. Başka var mı? Olan 55 ming so'm deydi. Turpog'i 4-chisiga Nurg'achi 51 ming so'm baho oldu. Berbedik deb atadi. 33 lira atlandı. Sütü qancha? 5 litre geçeyim. 5 litrechang berayotgan. Hozir qilmaydi, jazg momentda. Hazır da lekin almışsın değil mi sargeç? Sarı echkisi 5 litr deydi. Jazdi moli kechkisi 5 litr deb atadi. Moğol ene olan 75 ming so'm deydi. 65 ming so'm baho oldu. Berib qo'ydi deydi. Turpog'i 3-chisiga Nurg'achi tuyunda o'la olgan deydi. Yaxshi to'ysa 7-8 litr berayotgan. Ene olan 55 ming so'm deydi. 52 ming so'm baho oldu. Berib qo'ydik deydi. Turpog'i 1-chisiga Nurg'achi sütü olsa 4-5 litrli öğretken жақсы to'yg'anda. Hozir Muhammed 2-5-6 kun tug'ana jeli ham cho'ng'ib ko'proq bera boshlaydi. Tug'an ene olani 65 ming so'm deydi. 62 ming so'm baho oldi. Berbiyada deysi. Turpog'i urg'ach ekan. Yaptı mı lan canası? 4-5 litr sütü var. 62 ming so'm berib o'tdir. Yani adaş aytib oldim. Olan 85 ming so'm deydi. 80 ming so'm baho oldu. Berib qo'ydik dedi deysi. Turpog'i 4-chisi ekan, erkek. Sütü olsa hozir. Yes aytdi da sütü 8-9 litr beradi dedi. Uydele parada uyken de tekşiredi. Boz emespi. Boz büken boz da oda. Ola 70 ming so'm ken 67 ming so'm baho oldu. Berbe qo'ydi oda. Turpog'i 4-chisi ken, erkek. Sütü bu dile 8-9 litr beradi ken. Parada uy bu dile. Olan 80 ming so'm deydi. 72 ming so'm baho oldu. Berib qo'ydi. Turpog'i 4-chisi ekan. Turpog'i urg'ach ekan. Bu dile parada uy. Bu sütü olsa 7-8 litr ekan bunda dile. Mo'leko bir qo'radan. Ene olan 80 ming so'm deydi. 73 ming so'm baho oldu. Berib qo'ydi. Turpog'i 3-chisi ekan, Nurg'achi. Sütü qancha litr beradi? 5 litr deydi. Olan 65 ming so'm deydi. 60 ming so'mga chiqsa beririm dedi. Salla 60 ming so'm berildi deydi. Turpog'i ikkinchisi erkek. Tekshirib bo'zgan jazo chiqib to'ydi. Qancha litr sütü var? Aka. 3-4 litr sütü var ekan. Olan 65 ming so'm deydi. 60 ming so'm baho bo'ladi mochigada. Turpog'i ikkinchisi ekan, erkek. Sütü 4-5 litr var dedi. Qancha berib otasiz? 60 bin veriyor. 60 ming berib otadi. Olan 55 ming so'm deydi. Turpog'i erkek ekan, 50 ming so'm baho oldu. Berib qo'ydi dedi. Turpog'i 3-chisi. Sütü 4-5 litr beradi ekan. Qishi bo'yi beradi. Hozir жаңа tug'ilgan turpog'i ekan. Teka 3 oy bo'lib qolgan. Videomu tutacak canım. Qizmalda 50 ming so'm deydi. 43 ming so'm baho oldu. Berib qo'ydi deydi. Qanchani tug'an? Egini tug'an ekan, biroq hozir yolg'iz. Kımbat aytadi oğlum. Sütü qancha beradilar yaxshi to'yg'anda? 5 litre 10 litre. 5-6 litr beradigan yaxshi to'yg'anda. Sportga qo'yilgan akchalar. Cho'ng o'tishlar. Tez arada to'limdir. Ish
попал